Hello, very good morning to each and everyone. Today is a very historic day for the Rongmei people because on this occasion, under the initiative leadership of Rongmei Catholic Dimpom, Assam, Manipur, Nagaland, the Rongmei Bible releasing program will be held at Retreat Center Tengkonjang, Khoupum. Huge people from different churches, parishes, villages, far and near, have come to witness this occasion. People with beautiful traditional attires, costumes, have come getting ready to welcome Your Grace, Most Reverend Dominic Lumen, DD Archbishop Emeritus, for the Rongmei Bible Releasing Program. Let us witness and dig into it sequence. Gai mi lau thuan mai gai neta thuan ni rewe sai hai kai ruang mai man sai ka tui khang mu da lak ni mai tong timi ne la zeng gai liang mai tong timi khat sala ba me mi ke tu bui so tu chai sai retreat center Tengkonjang Khoupum kho hai Rongmei Bible Releasing Program Sami hai reng palong na bam the mi dong mong khau Bible Release su palon mai twang tan tuan hai jeng jai ni mai anu ga sakwang su mai injian mai Most Reverend Dominic Lumen, DD Archbishop Emeritus of Infal Kamairina Mituang Kai Rongmei Bible Di Balopani Mitung Mung Kangina Paris Kau Nai Napa Mai Church Kau Nai Napa Mai Nam Kau Nai Napa Mai Mansai Katurina Gong tang long na bam the anu ga sakwang sumai Archbishop ta real khang chana pu pau pai sapria ko kai kan mai thong phai ban pon piu mafla thai ma gai ko kai kan mai phai soi thai ma gai reng hu phai soi thai ma gai West Coast hai một cái điều tất cả người bằng lấy thế riêng hơn trong này dân tộc
Ram nam thần mai quay tóm mới làm đây sành lau gió thắp bát khăn dơ quay còn mấy thì thay quay thế mai ram nam thần mai part one mai
Puteri. Kasi di sila naman sila apa na? The first ever Holy Bible, complete Bible in Rongmei language to be released. I am happy to be part of the function. Therefore, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I release the Holy Bible in Rongmei language. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ